Hello, welcome back to my YouTube channel. Tunini ko ahi thusim ngei ta testimony ngei ta kahin sei ki ding hi in achai chana lunglu ta nangai chi ki dingin kahin te mu ve. Kahin sei ding hi Malaysia nu mei khat pakai jisun akimu pi ahin ko ki hial thu hi ama chu Vani Marcel akiti na hi hin sei pan tang ka te. Keima hi Vani Marcel kahin Malaysia mi kapin na patna Hindu sa ko aping hung seilin kahi kapului kapu kapa ama ho Hindu sa ko ha ta san na nei le pan anala hi ve Hindu temple lin ta thimpu na anatongun keizong Hindu pathin hogut ta chu kahin hilla ka pathin thu simna het na ding kan ople zi chun ni khat hi kapu book room lekha ki koina kachin kagalan kasim le kapu chun nang nu mei hi chi pathin thu ki sut na lekha hi na sim thei lo ding hi pasalin bo asim ding ki phal hi aban na bol ki le ki wading na hi tai ati na hi kenjong kapu ka dong tan he pu I ati le na tau chan si le pasal khat ta sa hung ping ding chule thina to thingphunga ki khai sang ding na ti jing ke ham tia ka do le thu tam ta nei dong hi in tin don but lovin e da hatai pathin chu I tabang hi za koi hi za ham ka het nom le zengin ka ha hol chanin he do ding mu do ding gil kil dang cha bangin ka holin kapun e za da wang chun gu thimin kapu het lo ka in lekha koi na ho ka pathin thu bu chu agu in kala in kasim zingin thu do ho jong kanu kapa kapi kapu ho kadong jing zengin hinla koiman e don bu thei ji po vin hi keichula ho gutta kanewa ki patchun ka temple ho wa la sa le lam ka ha bol in Malaysia hin India hin hilla temple ho la ka sa kalam ji te ipititam itile lagaw gilovin able eng sile azin ahi chu kapin la chu ka insung mi ten ka ho Hindu pathin koma eina kat do ziu hiding ahi na hi phat hung che in graduate BA ka hin chai tan ka hung na in ka hung dam mon kanat ka thu gim le in hi chun kapan temple chi ding in India hin pui tai he temple ka hlunun kidang ka sa le zingin azi chu alin le in asang le in keichun kalbi kalkala chung lang pe kal do ding achung pe na chu pathin ding kamu pi ding kati na hi kalel he wanga chun ka kal to tan kalhuna chun in sung len ta hin hi achun tui aki koizin candle zong aumin apodan le sungdan aumin asungdan pe na chun pondal aki khai khumin he chi pondal chu hodo leng pathin te tin ka gelen hi he chi pondal chu agi le in ka hodo in hi le sunga chun milim sim thu len ta akhut zong nga le gup lang nga tam aumin hi he chi pathin milim sim thu ko ma chun ka bo khu min ka tau tan nei dam sa te jin kanat na ko na hin azi chu kanat na ka thu gim le ka ti na hi he chun ipititam iti le thimpu khat kanung langa ko na chun ahung phejin alung hang le in ha senin hin senin ipi bola hoi hilaiza hi hunglu na nahim koima lu na dinga ke phallo hi hichi pathin namu na to kha ta ji chun achon se ana hitai pathin chu koiman ato kha theilo amu theilo hi atin alung han asan be se ji in ke zong ka kichawal zengin anoi langa chun ka hai su tan kapa to ka kimoto in azingin in langa Malaysia adingin ka kile thon tai in ka thun zo hlonin kanat ho si che tan hospital matlemanin ka che jing tawin Dr. Hon asay chu ahlo na hin adam nadi lo poi hin la tho ol na ding painkiller wang ka pi theyu hi ativin athi ka adinga painkiller atho ol na ding ativin phabe pi vin in ka kile tawin hi
kana tho na ding chun ni se le lo chang li kanezi in thi ding a ni kho sim chu mi him hin kho a ding in ha sa le zingin kalung gel again thei le zingin ka pha hi pha na chun hin kho la ding chu ka gel tan hi chu lo chang li ni se a kane azi chu aloma bo na khat ve ni a ni ading kho helowa thi ding ka ti tan hi chun ipiti tam iti le masang lai pe a koi a hi zong ke hedi lo mi phabe Christian book le neu cha cha a intina ana hop zi u ke ina zong kot a kiu kiu wa ka ga hon le hi chle kha neu cha Jesus saves kiti na khat e pe wa ama hon a se yu chu I tabong din mun hi zong le chun Jisu kovin lang na hu do kovin na hu do ding hi anati u hichi achun ke kana lunghang le in kapathin milon wal kanezin ka ho hin extra anang ho pathin khat se chu ipidi ka ti di ham kana ti pe in hi hin la kalan ka le khabu koi na ho achun ka koi jin hi chu ka lunga ahong kilang tan ka galan ka choi jin ka lup na chunga chun ka dil sun Jesus ti a hasap sama ka sap le e don but pon ke lung gela chun ke hi Hindu pathin ho ka hin Christian pathin chun e het lo hi te in tin hiti chun ka gelin ke le ke ki phon do na Jesu ko ma chun ka nei ta na hi ani ve chan na in Jesus ti a hasap ma kasap ki le ani ve chan na ipiti tam iti le light wa abana bangjing karum sung asal wa jing hichiwa a ko na chun ahung gingin keima Jesu ka hi keima pathin ka hi ahung kiti na hi apet pet chun kanat na zo se ka ti chunga zo se abe jengin na hi ki pa ta in zan khang kim a hi jing wanga chun ki chom pumin lam ta thon Christian te pathin di ta Jesu chu ka thangwa tai azing ka in kanu ka ruma ahungen tuni Friday ni a hin tempala taw na mga ichi diu hi ahung ti e ke chula ka khut dom sanga ke pa ta Jesu thangwa a ka ki pa thu ka na sei na lai hin e mu pha na chun inati ham ipinati ham 18 kenzong ki pa ta in heno tu zanin Jesun e dam sa tai ke ma tempala taw ding in hung thei ta pong ka te na hi le kanu chun ka hlo du da lo khat hitan te ti a agel azi chu kana thu gimna kum kho sot wal ta ze a chu hiti a chu agel hiding hi chi zo chun ka pa hung ki nin gang chelin ki gon lang kar sungin ana to lu nin atin e dal hatai hin la keima zong mun ka chi di pon hi tempala ko na ahung kinung le hlona chun thimpu phabet kanu la ka pan ahin pui hlonin e ho pi sa tan ka sei pi pen chu Jesus nei ki thopi in ka ti na hi keiman ima ka ha sei pon aje chu keima khang dong cha ama ho alin alal keu se hi je chun pris ho chun nata asan pa Jesu na ti chu pathin a hi poi Christian agol hon a hlo su ngol pe u hin te 80 win kapan zong e ha zol le in azi chu ke ho hi akhang khanga priesthood hong hi to pe holang gut tena mi ho ta san ta le kine pi ta kaung hi to pe ovin tu anang na hi ti le society la wa zong za cha ta ha do ding zong ha do nangam a hi ta poi ipi na ngai chat be na lai ham sumle pai nei le go pathin zong inei ke movin atin keiman ka sei chu hi chu ho zo si sangin Jesu ama hi kanei nom zoi nei ngai damin he pa na sei ngai thei po nge ka ti na hi le ka pa kaptan ka pa ka sa chu ke zong kalung an le in azi chu ka pa to ki ngai lu ta a gol cha banga ki vop zi ken zong ka ngai lu le in hi kanu in suitcase kat alan ka wan phabe asemin in na ko na ka ko muwa thei ding na hi ta poi tin ka pa to lampi langa e hung tha do hlon tai
hoi lang su na di ka hetapon hin la jisun eyum pi zingin Christian family khanin ainuwa dingin ei pui tai Bible kasimin baptize ka bolin kum khat lang achi tan kum ni zo langa hin kapan hin kolin hitin hin seze ni la in EPT ham kalung sungin nang chu kol bolin hovin ekiti ti zengin ocheng aging ging zengin hize in kahin kol na hi ati kapa ko machun jingle parking lo na hongin kimuto hitin ki ho hite katin hi le kapan jong henge atin azingin hi chimona chun ahung tan nisa asale in kapa ko machun hichilai hi asale in hoin mona AC na in che hitin ki ho hite katin hi le katin hi aze chu ho ina puilut te na ding idea tamta ka gun hi amazon anomin ho in sunga ka puilut tan mi phabet 15 members so tabang tawna na manguvin anung langa ka to pi in ipiti tam itile ka pa chun tawna mang ho aven ataw naw man angai zin amit li achuti lon tan ka pa chun ipi ka ti ham ka ta sa gi le in ka hli acham lovin apo zingi ati ataw ho la anu pi khat hung phezin koi ham na gol ham lein sung mi ham tin e dongin keiman ka pa hi ka ti le ama nun ka pa ko ma chun tawna ka man pi thei ding ham atin hi le ka pan hi nge atin he chun tawna man pi in hi le ka pa chun akhut adom sangin hallelujah hin samta na hi hallelujah thu cheng anaza khalo he khalo pan hallelujah hin samtan tiki thingpum pumin pastor ka ko uvin baptize bolding ka ti ule anom tan baptize ka bol chai uvin ama cham ta in akhuna akibu patsan chu alahatan hi hechi patsan chu milim sim thu ho hon ama hole apathin ki ka ova ki gui zop na khat hi kapa ko min thil khat ka nge in a hi la man zong thil khat ma nang ko ma zong ka nge no me ati kapa ko ma chu naw pasal ni kane zin amani ani lhona akum sunga Hindu priest handing ahitan amani zong hu do te ding kano me jingma ma le hichi ho in muna hin pui hlonin katitan henge atin kapa zong hichi abol ho zo si nanu he sa lo dingin aphai atin hi hichi lai chun ke New Zealand ka uma pathin na ka to ahin ka pa to ka ki ho bang hlon chun kanaw te ni ho inin ahin pui hlon tan pathin thu le keima pathin ka ki keiman pathin ka ki mu a pathin eidam sa ho zo si chu ka ho pi tan azinga ho ina dingin ka kovin a hi le ahung hlonin pathin aki san hlon tan baptize zong achang hlon tan a hi tu a ke wat a hi le kanu bo a hi tan ka in sungwa dingin lhagit zova hin kasu pi ho khan hin kolin nanun pa cha choizin ho inin achi atp in ke chun temple a chi hina ata hin te katin hi le kasu pi nun temper hi poi ho ina zo hi atp hi chun ken zong kanu ka kol tan kanu hi Malaysia hi heno kasu pi nun nang chun pa cha choizin ho inin achi ati chu ata ham a hi lo le temple na chi ham ti a ka do le kanun ka sei pi nom lo na hi ni hla khat kanat ka thu le hle pha na ka hin ko la nei tau pi chu kadam hil zingi ati kanu hi ate a hi tan kum som sagi a hi tan hi pakai jisu min asei nom lo be a hi chu kanun hin la hi chin ni hla a jisu ko ma nei tau pi zo chun jisun eidam sa hi chu ka hetan a hi ka ki pa be se in iti ki pa thu seiding la ka hepon pa cha ka cho in pa cha choya gapi ding ka ti a hi hoilai ho in pe na chi ding zong ka hepon ho in khana cross ki ta na khana ka chi in he chlai chun jisu chu te in tin ka pa cha choi hi e san pi te sin te ka tin ho in sung kalu nin alam kai ho khat kapin hi chi pa cha hi jisu dinga kapi hi kati
atin kanu chun a seizin hi chi thusim hi chan cho hi ta in hi cha amora la mu do the chu bi ham ti a hele eima hin kho a hi hen lang ep hi zong le pathin mina thil neu cha hi zong le I bol zong chu thil neu cha I bol zong chu aga te je ti hi chlai testimony akuna mu do the hi in testimony thu phoi ta na ngai ho zo si pathin ni ho che ading in phathi bo pi taw hen ka ki pa e chan chu tan ti